Dobar dan svima, dobrodošli na YouTube kanal portala cropisi.net. Pred nama je danas novi unboxing video. Unboxamo RaceChip XLR. Za one koji nisu upoznati, riječ je o dodatku, odnosno čipu za automobil koji služi za optimizaciju papučice gasa. Bitno je reći da je ovaj čip izvrstan dodatak u običajnim RaceChip uređajima, odnosno čipovima za podizanje snage automobila. Pakiranje, kao što smo već navikli od RaceChip proizvoda, izuzetno je privlačno i jednostavno. Pa da vidimo što stiže sve u kutiji. Malo nam se. Ovdje je kutica u kojoj pronalazimo modul za podešavanje papučice gasa i samu centralnu jedinicu. Koja se kabelima spaja na papučicu gasa automobila. Naravno, tu su i upute kako sve spojiti. Punu recenziju svakako pročitajte na portalu cropisi.net.